Me wa kwa ba one Nsem nketenkete dwumadie so na so de me kan say ene me ni me nua be ma bi wo ha abrante pa ne ho ofe na me ne ba bedi nkomo na ya hwe ene na amafo ye ntade hyem emaba wa ne mrante a yesisu youth na especially na ubehu se bi kura ayie bi na aba na se party bi na aba se obi kura ho ma onim se de esi frantomon ana onim se de abayo atesem yamtie onim se de esi shekaba any slit eye suatram so e de na kofa sa ha we se nyina ba se de ohema mapa mentoma am de tia fefefe ye hyemi se obi anim se wa wo hwe me hu se efepa na ya disua no abro so ama na sesa na mi nua be ma bi ofie asem na be twetwenkomo na ya hye kwan a enam so ama saa niema we se kutia yen youth no eni obi asem ya nua akwesi nchi akwesi mu adwuma akwa obanse ya nua ba na tisen ya me adum ye hia ya che ho bende kakra ye hwe de adum na ngasa de bedum ye yo akwesi mense wo mre ena ye hwe youth no ye ntade hyem asesa esan se first no wohwe ye maame nom ne ye nananom se de no mu si dresse abayiwa natade tintin bi esi ni nase enye se tintin esi ni nase twan anase bi ba se de bi a wa dresse wa fa ne ho onam krom abemu wa bi a wa hye ni nika bi ni t-shirt ni shirt kama bi ana ya pam entoma bi di ama no but nay ye starting free me man ho obehu obi na bi o hye jeans emu atete aside than it to hu sabi ne boxer shorts hye ni na e de na akofa saa de we nyina de aba nsem no de waka on but me ma achefo nya ana ahwefo ajo na wo hwa ye ntade hyem ne free memma ho de ba ma ho ni nyina no sabi emu bi ho a etosin emu bi ho nso a etwa ye okay etwa ye ni se ye obi ho a ye tete omo ofie ni obi mo nso ye nye omo ode ofie ye yen no ofie ye nye omo ofie how ye nye omo ofie because what tade hyem no free fie a waja ana wona hwe what tade hyem na hwe sane a wote ansa na mo ayeden wa pie frifie ye wo bi mu so ho nso a o matade hyem na mo be pie frifie no o mu duru abontia no mo ayeden o masesa no na wa fatade foforo correct okay it said that wa fatade foforo na say okọ abontia o be kwa ko pe bia ayeden ahye atade a wo hye no nso na kire efi a wo free okay atade a wo hye na kire ekura wo free so enzi no hwe asantini a wo hwe asantini atade a wotumi se asantini atade ni wo hwe sabio ye nuan mo free esoro ho na wo hwe mo ntade hye ma wotumi so mo ntade hye eso mo de na wo hwe obi a wo free amanoni aba a wakọ breta kra na waba no opa ye mfa minya mfa to kakra wo hwe kofia na tade hye mu no e wo hu se British colony o se ne o hye ne ntade but obi nso betumi akọ tena brochire 1 month pe obeba no 50 cents wo hwe ye me mfa to kakra wo hwe terrible nchaka na wo hwe ye hip life musicians bi na nsem aba ya wo hwe terrible nchaka unya se wo hu so obechi otofista da okay ero na ne epe wo hwe kinai so ba mu a wo hwe mo ntade na mo hye na e wonu mo moto ba wo hwe bi mu so ma ba o mo do mo to 50 cents okay Jay-Z ni omo ye den omo ka ho but wo hwe yen so ya mamre ne entete na ye de tete ye na enye sa na ye de tete ye eni ntini suatra na ye den adoso na de hwe wo TV su bia no nyini nyina nso na ye okay o nti broni ade ne ye but nyini nyina na ye na ye nso ni pada sani nso no bibia nso ye ni nso okay enti no wo hwe se atade a ufifie de a kire se ye tetew anaso ya kola unyi no ye se atade we ye hye kwa asori we ye hye kwa school we ye hye kwa fom we ye hye ofie oba hye atade na nya ne maame eden efre no tete no wo hye atade kwa na so nam kroma na so di pia bontia ofere esa ansa wo maame ehu a wo maame nua eden ebehu anasa wanta na wo maame adamfo be eden ebehu ba nansen ohun kro ntumi nka teacher ni hu a ntumi nka sa ebia okwakokan bi kro obeye no enu no na eyesuatra no enu nso na ha ye nyina no edi enya no because esa say ene uhu oba a we university a so mfra kaba ontumi onim sa de onim sa ne fra no entuma no pofa no kro de onim ntuma pofa na enya daage ntete omo ana se eye nkwala no mpeso mbesua esa se wo ka sam no wo ka bibi se ye ka ne say maame fo ne nkwala ni bi ho aye yen wo mo e de bi mu so ho aye tete wo okay you say you have social media aba na obia e wo so bi
say edrum pempen so obi say obi quite me run na ebo na deja nyina sa nipa no o pese o kire say sa nipa ne ma me kire ne say u pese o twa photo ana say eto ba bia na ye bibia yu nyina na fato abonte why are the palm ma me kire ade bi won say e ma yetete o mo fa ware yeah be ma yentete ne fa ware o okay be ma edu ba bia ye ja opa den e ma o na mmom no ye hwe usuni unipa ban ne oni ya wo ye eni ntino oba tan de ne baba be ma ware a wo hwe be ma o ye den otie okay but oba say Nsem na mafo amaba no obema hia oba o say can I have your number o musa na adwuma o ye po what you say me ba wasem na wo kan so say se enye suatra nka kwabrane emfa camera entwa no ho adeja ende emfa nto abonten se wo gidien ana se wo gidien eyentete no entete na ye de titi no ofie no ebia mesreme kan naja ana ne na etete ni ye na emom no na oye nyoma bi disie okay me pese ye be ya ade bia ya ade ani akofa social media den aba be bata ho okay enyoma pi wo ho a yesua fu social media aye enyoma pi so wo ho a yesua fu social media den enye eni ntini ekoka se bibia social media enye ni nyina no ohu ne ye mom yanka se nipa ban ne to no social media ene control na aza wakotoka sanya ope no na odi ka ne den na so se ka ni fo nkomika ka ne du be komika so se ka no anya adwobra ka ne be den e be adwobro na se unim die ne unipadua na ye de ama wo no na se etiti wo fia onye sa ade da me ka se awura bi otonyo mpa na wasi wo pese o hye na tade tse Beyonce se de ade na ni afu nyina ye den da ho na me se ya ka amamre mu no utumi hye sa tade ni bi sa I said in ntuma ye den echo wase ne ade bia ye den abo mu a eye ya mamre ekwan so de no won se eno no wo hye na ode ye ode bati so sia obi abehu se ede amamre anase ede aliseni but me shirt ade sisi amabai na se me t-shirt ya tititi mu a me yekuani anase de because antade na kuafo na de kwafo se bi ni abodanfo won na ohun se suatra na doso nti ekofa ba ebi awi abokura be so obi a stretch yeah enso uduru ho na se awobre na ye hye me ka se tama stretch ba so ene wo hwo mu kra se no obi a den obi a stretch bedu baby na ntaje bia ebi mu hye no omugin se hwe yiye se yiye ba so a na obi atutu ntuma na mrante t-shirt ni trouser ya na eden ehye yeah wohu na nti eno krapo no ama akoso another problem amaye because sense omom ye time dan ye nto sorry I say aban emwa GTP ye nto ATL ye nto wohu se yankasa ye nyoma na ye wo no yamfa ni die no obu ama na obi ama no ni die no obu this is say ne kra no edie na obeka che mmemua ne mayu a yesisu titru no a ye suatra na ma yasesa sese bi yentade hyem edie so na obeka che dem can say entity ade ma yofie no ye ni so na obatan bia ampa de bone ma ne ba obatan bia pa de pa e ma ne ba na enioma a obehye no ene be che nyu nipa ban a de oye ene kire efie a ofrim nti yentade hye ne de ekire nioma pi na emom no nipa bia na ze mrante ne maba wi a obo bia no de wo so hu ni se watade a obehye no ene obi de behu e de ade aka asem se efie we na ofrim ana se efie we na ade ofrim ndi na mpanifo se obra no ede wara minia akwesi kwanche me da se na akwesi kwanche na obechehwe me nyesa me nko obechehwe Ghana for ekwan no hawo a akofa saa yentade hyem e de aba minim se waka sabinyansasem e de akyerew enti se wante anasa wote ya na oba bi ante a wobeka kyerɛ no watu nefo wa wote yɛn so nim so de betu kotodwem na wode abɔwbra na mi twa me ho aba dwuma de wetu ahwɛ yɛ live o Facebook Nsem nketenkete show your page no wetu ahwɛ yɛ live o Facebook wetu follow me on hima efiamansa e o Instagram na me number no obetu me do WhatsApp message aba e 0266 555 227 0266 555 227 nene asɛm a ɛda so ne mba betwetwe ho nkomo ana me ba bedi ho abobo ye nyina ba bedwene ho ene se ene obetie so obi daaye wansɔre adan a yesi ye kra de ye kan ne se heart attack ene no obi ye ne menka ne saa obi ebi krampa sabi obutu oba so no wa ya hye ye behwe na wawu
ɛdeɛ na de saa ɔhaw yi ba ɛyɛ nnuane a yɛdie ensu a yɛnom ana deɛ na kɔfa saa ɔhaw yi ba ɛma obi tumi nam ha yɛse heart failure no wɔtwa hwe no wewu me twa me ho aba ne me ne me nua anasa me doctor pani a ɔyɛ researcher wado sukɔ ɛwɔ ahabobre nyansasua mu a wayɛ nhwehwɛmu ehu kwan yɛ fa so ma saa heart attack yi eku Ghanafoɔ ɛne wiase nyinaa na ɔba bɛkyerɛkyerɛ yɛn nti nyi wa fidie ne mfiri ase ɛyɛ me nua efa bafo gyamfi ɛna me ne ba bɛtwetwe nkɔmɔ no me twa me ho aba sese a so dem di kaka say na me ne me nua be ma bi ofiase oye researcher to say or science library assistant na body dem ntumi nka o esan say me ka me krama na fonfom na ye friend no efa bafu jamfi doc mame me mo ajo mo kwa wa nsem nketenkete so ye na eje na ko say he yo edu ba bia na say research num de akwantu ni ade typical village nyina beko to get enough data so that we present ya Ghana for nyina jatum yo na yen nsem rekra yen schedule media na sententem ene Ghana ha say ye de me pesa me kam obi ate ase san se obi wo chichuni benche na ore so do obi abete ase yes wonya heart attack wewu ananya no ane heart failure heart failure kan okay wewu e de na de sa how neighbor anase ka se obi anya heart attack ana heart failure ene de me das me ma hwefo adwo na say asem na wo de atodwa no sisi o man Ghana e threat ya ginsamu sanse doctors ya ankasa nurses ankasa teacher for judges omunyina to mo politicians what wa si team oh enro ba sorry oh enana nsana ne ho ye but timnim ne ntesa na kise kase heart failure sade nka akoma ne si ye adwuma no enya adwuma saa okay heart failure ba ko ni hole in heart no ta hwe TV ahodo de bia na nkrofo nam ye sika ye se kwada na koma enti heart failure simply means sane nka esese akoma no ye adwuma no enya adwuma nuru saa okay na ne nyina ne se ede moja sane nka se nka moja ne circulate within nipaduani ma edru akoma no okay ndi ya na amount of oxygen ekodru akoma no so tia na akoma no na hodre so ati na afeli ati say ka inji kwa na do big time say me ka na afeli me okay but enam say nipaduanti san heart failure and hypertension ka ho hole in heart onante kakra bia na wabre na nisu bi no na sudden death na no ya na bebre ho a ehye ho nipa bebre nim okay enam say eboaboa no nti ekabo watim heart failure uhwewu a na esi nipa no nyare ne ho aduna dodo na ya na efre bi di ensunsanso ana ahyansode ben na eba mehunu se ebi wo ho a emonka ye se bia wonam no a emonka obi tika anim ebia traffic bi se your kantisima na wawu etati bi enti sunsanso e de bad pa no ebi ne den sunsanso ne bi se ebi wo ho a wotanya headache tipaye pa ye serious enye tipaye nyina okay ena ye heart failure but akomane bi kura awo bi timi nya sharp ahuhuro nkitenkiti bi okay eno no taisi na bi enche na nipa no ko ana otie akonnwum no o se ne ho o mi hia fra se me ho hyehyem na okọ nti enta monka ye ebi kura timi si bi aka mu tukwan mu bedu na nipa na wutim to basa na nipa na omprenya hwe bi kura no kura de no kura onhu se wawu baby na afam ko kisa akoma no unze ka wo de nama ehunhu de be na agina prekope anabe won said wakoto amunam sana heart failure na tie ndi amonka ye symptoms dey about bebre nta amonka ye bi kura mu ye nipa mienu mu da mpa ba ko so ubeti wani ubefre ukuna na wo yira frefre na wafam ko na ne ye misa no se die be na etim de ba nipa to na koma nya adwuma na
when your heart failure no wagu oman Ghana me di nyamsuro ye be ka no kore say doctors can nurses can but they do be say you hit the right place bro focus them say adekodie petia ade na ban oh and not TV ya say sradinam ya say why no be I confused okay adekodie potin ade heart failure by everybody inflammation of the heart Send nipa ya ka inflammation ade bo na ya eho okay mpompo sa na ma no se entrino actress entrino ede nipadua ni mu no se emu ho pe na srade start sisi wom and inflammation and kofa cholesterol ba okay ba we say now tie advert ni discussion and then the cholesterol every okay the truth no cre a woman say inflammation of the arteries and the man the inflammation is a meka and I me chire ma hwefo atiase ya ye ka say inflammation na et say wakom untri no wodi same paper atwi skin okay sa pepepe ndu hwe nipa akoma enka akoma na eze mu ye krogin mu ye straight and smooth but enam say nuane binu am bebo so yedi no ema akoma no ana nipa ntiri no emu wewe okay enti emu we na ntiri no srade na yedidi a enam dipaduam na esisi eho no ndi esisi na mfa say wakoma tokro no tise ya esi kono srade na yedi esisi kono na mana ka say enti enframani speed na de kono swat enti mi nkomu sa de ndi odum na akoma no nya dodo ese nya no afi na ate wow me pacho wo ba bibi so say enuane a yedi a de sa ohaw ne basansa manfo a hwe me obi abie na soma bie na nipa etie isansa sa de we ade a ekoso a eku obi etimi to obi a sa de wo kan ye no edi enuane na etimi kofa sa ohaw ne edeba dia no hye pa ba ko ne say onza ya tati advert od low fat food enuane ya recommend medical books ene kunya more mark my economic cheese onza say enuane no ukoto a stamp bobo ho okay and no na me say that is the truth natie doctor ya me fan source no oh yeah well renowned heart surgeon okay Dr. Dwight 1st March 2012 all the same we betu dwane agene lances hey ade ne wa expose okay ade ne watu makoka ahuntasem bia ma ene wiase nyina nipa gye nkwa natie ose what are the biggest culprits? And near my ben pan yedia a man heart failure above every besa or see 1 highly processed carbohydrate some yane and we are near the summer your back on a pano ye nipano de bia baby I didn't free no yeah so we can say any ye bio titina ye nipano me kaibra me mamia fofie okuta chimandwema the better drink at in your pan didn't once a year. Pan one year, near Ghana for the BAD. That is the truth. Until almost a net band only at Rata, Mrantian member was it Japan. Yeah. And this I heart failure and also summer, Ned United and Echo. Brodo Niama Brodo near who say. Kamika announce a summer ya the year pan ya breach ya you home nutrient to know, and a yedi chemical one. Okay. And I had sodium, I want ye sichile. And to be what was say sugar. The Biamataka say sugar destroys the body more than alcohol. Wow. Say ye nim near sichile dear ya. Gebejanam. And if you a sichile new and you soft drink a biwum, titomanto biwum, ya coca coco, pursuit. If you amount of sugar and a gun of mine, the petty. In the year, sichile na and tino a womb. But everybody know, and now one my back say omega 6 oil. On the never advert never. Oh, as soon as if what almost stand about bon and a yeni. Yeah, so recommended food none of of course omega 6 fatty acids. Okay. On the the what I call screen hold an advert. On say ye oil be a taba, ye dear advert no. So way for the heart and good for bebre nada. That is the truth. Oh, and we are near many pound no. And no be adia, and the among the road.
na ne ebeku nipa no de ye obi dia owo patent rights what you say e na ohima aduane ba ko akoma mpe nipadua mpe aduane a yache aduane a yache enyema nipadua afene yehwe oman ya aduane a yache no pacho betumi abobe mienu miense because obi ho na onte ase ebi ne de abi baskin ya aduane a yache ebi ne aduane a yache ba ko ni mo se ngwa gravy o se hwan okay ni twika sa minimba bia sa abrofo no aduane a yache ba ko ne nkontomira abomu ane yache tin tomatoes ne yache bayra yache bofrot hwe at rate nuane a chichidi okay what am I saying enra nkoda ye omukọ awade nya poison kwa de my man poison but oh enka one day bi ne but enno hwe ye fridge ma yakọ dodo na nuane yache kwa ye say ene no akụkọ na ma yache ochi ano de asa fridge no ote ne kakran yeah pentem if you don't make time for food you make time for sickness ye nya adaje kwa asore ye nya adaje ko bompa but the dread ya de ye nya adaje but the nya adaje ko all night ye nya adaje kwa ye Ghana for enkomo ni mu aye de probably say aye na e fa bafu jan fidi oba ha say dia onya ntobo ase cheche Ghana for de beku de ono afato ne ho so say obetro na ofa na odi sunso ebeboa me twa ho abasese a na me ba ente me bie ma homa no na wasem bisa bi a wa bisa no no ono a anya ntobo ase no a chehwe mu ye me twa ho abasese a me wa kwa we man Nsem nketenkete dwumadie so I ready afa phone na enche se dem kan mebie me homa no na join industry submit credit na free na so do adwinche no asem bisa e de aba why ready ayenko 1829 7042 2969 02 me de ba ko kan ho 6102 2781 9611 39 Mesa aba nam de twato aba beka ho na doctor ye kono na ye kan bibi fa osi nuane a ya chechecheche ho na obi asend me message bisa me se osi mi misa o se kosua ya che kosua ya nche kosua ya nche me ma ha kosua ya nche kosua bedi kosua ya noa oil no sija so a na atania ye carcinogenic toxic na de kosua na gum chiwo ewure mo na chiwo so no ade ba ko a aduane ba ko na ama heart failure na ye more power man Ghana mu energy drink so energy drink there minim sasa yes wa bra onomu ana afetie ama wa you okay a story in the New York Times 15 November 2015 tie Food and Drug Administration has received report of 13 deaths nipa maku dumiensa ena agu linked to 5-hour energy drink and energy the energy drinks contain about 250 milligrams of caffeine. Wow. Which is equivalent to 2 cups of coffee. Energy drink unuma ema alert no say emphasis of that 8 year e bet me about 11 na wona ena ma akoma no the little amount of energy drink a wonom no ema akoma no ye adwuma faster than normal. Ndibo so nkrofo mta nom energy drink tembia no muti yom ya ema titiri nom energy drinker that particular man na the menses na sesa oba nom energy drinker what the upper onum just 3 within a month that particular month no the menses no eba sesa wow energy drink oh and niema e de heart failure na otwas no ka say na Australia for the oha we me boni di tire o ka also in 2007 28-year-old Australian man suffered from cardiac arrest near Soyakuma na yawu no after consuming 8 cans of energy drink. 8 cans of what? Energy drink. Also the patient did not have a history of chest pain. I feel my Ghana. So for me preacher bre me konom energy drink na kuma team. Taxi drivers. Ya Google office.
Sarah, so ni madam for Sarah. Sarah ya osi we. Energy drink. Director, and a man also near my matenya heart attack. I had the so-called contraceptive. Me call numadro. The so-called contraceptives. Me call numadro na manyem. Na manyem. Me mpesa me go ba. Me bo me go ban. O call num we. Wakome betise wim. Na a doctor for ya na say wow say we a doctor for someone na mo kire say yenye na ye enti kwan ba se na kofa tumi san kofa say wo akomate ne ba oh my Ghana me wa bi ye ko wo ye mpan ye ma parliament ni pastor ti wu ya na parliament ado na ye improve ye ye antia na kroro kun adro bi I what do you call it malaria adro bi ba ya nipa num ye nipa wu ya nsa no kure ne say contraceptive de bia me kan na fidie so say o man Ghana say o ma ho hia ya let's call for a serious investigation say contraceptive ya yes on say company na why family planning no say nipa no wa manage ko United Nations akoje authority into bet na fidie so ta kaka say anya ye be de lances obi aso pese oje adwuma na wodidi na nokre wo mu ni say wo de ye be a whole topic about contraceptive is it good or bad you na ye bia mo na ma na som say contraceptive mo de du omo family planning nuro e mo nya heart attack as wasama kan ehia me pa ye bepemre na ye di hu nkomo pa na ya ko deep dwumadie yo mo maso ase joy industries omnom de joy diabetes abedwa so joy twade ginger ensa papa pa ensa ye de akakadro na aye eni nubuna ensa onoma ema utipaye ensa ye mfa asichire eni nadoa na anoa eno ne joy twade ginger ne joy twade joy diabetes na lime cordial no eno so odwa so obetumi de afra na wanom se bia ompe ade a enyu a mekanfo e de amawo na KNG herba omnom the time herba mixture abedwa so oye obi na se wanuma to na untimi ni dia koto time herba mixture na nom anase obi a malaria wanya a enko obetumi akakoto time herba mixture na wanom na ebetu malaria na se papa e de amawo na we ye twade bites said the doctor say aka say energy drink enye no se wo ye obi na se wo ye driver ni ana obi a wo ye dwumaden na wabrɛ eduro we na mekanfo e de ama wo twade bites aye natural energy drink o enye de chemical e na aye se wo kokoto eduro we a wo de obenom no anopa awia anwumre na se wo dana se wo sɔre anopa wo abehu se oya ono ne bre na wabrɛ ni nyina no etu ase enkonkoto eduro ensa na se bibia onom a edi owuo ana ohaw ene be ma enu tina joy industries omso ma natural energy drink enu ni twade bitters baby bia ye ton weduro drugstore baby ye ton se bia obenya twade bitters ni bi na wato na sabre ma bia me homa no betumi afre me ana betumi afre doctor na de wadwenhwe ana wasem bisa na de aba na we ya no fefefe e de ama mata de ehye Salinas clothing ono pa mata de o wa Shoma estate oni police station no enedi enhwe animu na elima wo na wo ye miti ma me da se papa payi na wo hwe makeup yi elegance house of beauty or West Legon ono na oye me makeup e de ma me mpa bo ehye mi de me dia ya na me ma de ba na Dr. Sponsors ba hima I'm seriously heart attack no enuane pa wo de hwese ne yesi cake okay wo de hwe ne yakwa asore koye wedding cake ahodo ayedi birthday na yakwa yasara ye nipa ni picture on birthday your picture to simply means ye besio because you nankasa bekun and you nankasa ye de bro ebekun nti cake nankasa o picture de aso hwe odi na ko o last one na de ato cake aye poisonous food for the heart okay chips now here ye chi aduane to a it didn't take me 2 weeks hanza na say ediko ye mu ekosa yakoma endi wo enuane na ekuye no akoye sebi o ngrachefo aduane the different western diets back on the milk ya no me yeah o you must say ni neoma wo de milk o ba no wi a ade achi a na abon kankanka ene na che se chemical na gade ye milk no oh nipa ota no milk yeah oh yeah vitamin C deficiency che se ne calcium munyina na munya arthritis na ni dompe ne calcium level akolo
which is affecting the heart. You. Dr. Abeso, what do you mean? About one is my friend. Hello, Yamiche. Hello, ma. If I talk for a free fan. If I don't know, You, Pacho, I send me son, I didn't try anything. No, Kuntum, maybe I actually, and don't be that day. If you ever say the Kuntum, you are every day. Control me, I think I am my Democufra now. Yet your one pieces with my main channel, Opu Tonne, sir. Was you will be a good one now? The woman and I can't say be a tree. I'm a trussel. Yeah. Sank of fire. And yes, sank of fire and penny forces so sank of fire and she ain't not sank of fat at the end on and on a home. My father Evans, hello, Evans. Yeah. If I say Evans, if you're free fire. Oh, the first time. You tell my phone to say you marry. Boko. You Evans was send me something. Yeah, but come to be about Indomie, so a home, if you wait me, I come and wait me at the how do you want to yeah, what you say, but you better show my wine. But next time, of Frana, you'll be a wine. It's not washing you. I'm a product of the Miniano. Sanka, or you'll be for bar. How do you move your target? The number bet to Jan. I saw him. The number bet to Jay. She will be to me a frame. Why, Evans? Hello, Victoria. Hello, good evening. Good evening, my dear. Patch off refrain fan. Make us a free taco. Okay. Victoria, I send me something saying. Maybe some doctor say, energy drinks now come once seminal. And now I face contraceptives. You see, I got my school seminar, you can say housekeeping, because some issues in the dealing to know. Or a day now, no doctor, no bit me, I recommend to say, yeah, banner, you bit me, a dear boy, and hope you free. I want what was so. And I think so. In the near yedi, any idea, dear money, dear. Say, fan of say pizza, nay, you can't say chicken, meat, cheese, and if you can wait. And I say, oh, yeah, boy, been with you because me and the pizza day. The little shumpa. The way was taking Canada, in fact, Mama, you're moving on your commercial. Oh, that's the truth. Okay, and that's someone to Olivia. A woman shall know that Ghana Hanamu Yampian, dear. And your Benqua, a Yadokono, and Yadokono, a Yamua. And that nonsense, a movie by Yannick Cacrasa, a robber. I know there's a who could just swam. It's in vegetables, yeah, you crown puno. The brain and not all the chemicals and our homogeneity. Son, it's a Sanipan or no Bianso Penisika. So, in say, I shall hear and said a while when we come for so beddy. Olivia, who will come will be about Mefa Gloria. Hello, Gloria. Hello. You, Gloria, and to me now, man. So, energy drink, you know, simply Omunkofa Kubensu. And maybe coconut water is good for the heart. Okay. And the admit it, any no, Union Barn say pizza. No, altogether. You come and we are simple on him. Okay. You fancy on him. Contraceptive no. Some say a day you better the whole topic. Okay. Ne betche you better natural method about to mafasuba. But there is no way or him met no videos so I cannot correct. So about no family planning a drop on no home for need that. You Mefa Amwako once. Hello, Amwako. Hello, good evening. Good evening, Amwako Pacho for free fa. My favorite master and his eyes. You. The person is doctor say. Pacho person, maybe doctor say leptin saying it here. Leptin. Leptin say yeah no leptin pia then yeah. Tea. On say na product in binu high binu product. Ti ubodi. Pacho aya. Obi didn't know to me more this tea ti obetro why. Mefa Jonathan. Hello Jonathan. Hello. Good evening, Jonathan. Free fa. Me free bupe. Pacho fa. Bupe. Okay. Pacho wa say mbisa ne say. Person be doctor say. Omuni mu say energy drink no ye numu sport wom. And then a moment when ye no mutomai. Okay. And then the question whether thank you in food and drug. Okay. Won't be yano. Go in and try baby. You. Mefa Roger. Hello, Roger. Yes, Obama.
Rojan Pacho for free fa. Oh, my favorite signal. My person, you pizza doctor, noodles here, a yarn. Yeah. Noodles. Instant noodles. Instant noodles, moi. I wish I were how. Obey ya no wa ohwehwe no abe. Instant noodles, mommy, you know, no street. Mami fa Alasan no lani. So hello Alasan. Hello, ma, good evening. Good evening, Pacho for free fa. You Pacho was saying Mr. No agent train same. Yo, but your master system bring the doctor there. I wasn't energy drinking yet. Yeah. Hello. Me Pacho yet you. I wasn't energy drinking yet. Now, Mm. this is sponsor now, sponsor on your program, also warriors and the baby said, and son of a year, all sponsor on your program, and son of so, yeah, now I yet. You. Me de me ame wa no doctor ekasa no ka kire o say o ka kire ye nyina say sugar aduane kra ese nipadua kra sensa enti no obetoa anu ye why medical book bia no condemn alcohol but you can excessive consumption. Okay. But essentially the kitua bia go be nipadua ma o aduane a ye di nyina e convert ko glucose as na be energy. Inti would essentially original essentially angasa na aspect up the level of sugar in the body. Okay. But alcohol no excessive o number so bia e be destroy o kidney. But essentially ketwa de on o man no essentially ye more holy. Okay. Hono ma seche on alcohol ya wo yabro o be say boy yan no. Say nipa no onye kristoni. Meanwhile essentially kunipa say nipadua chen alcohol. And then just say me can for say bia joy that is here. But me say ono be so anka say de bia even 18 years crase man no. Men no, yeah. One day bi na wa twa to bia anka how. One day na wa pa oginisi bia pa wonu ma. What do you say? Na say de bia otiti so. Mini aba no bi say teen. Aduane bia obodi afa wonse ekunipa. Ene o teen. Oba afa wonse. Okay. Ekunipa. Ba ko ni teen. Cheese. Burger. O say nduane bia afa wonse ekunipa godomire. I say no usi body no. Enti tea no de what dey nipa omusi so mu petit pa in their life they suffer from either hypertension or diabetes. What the matter na say enti in sichile nua no de ekunipa e na oka energy drink. Energy drink no nka ye wo purpose wa ye de ye. What you say e bia na obi collapse. Na nka ape atreba ko bia ma no na ya rushing to hospital. Na se kwabra ne tia sase so no ho odne ye adwuma se me koto energy drink anom na manya ho odne anyway also yes na enye adwuma yo me obi send message bi ama me na ne din no afa ne din ama o si opeso ohu se o ka omega 6 ene omega 3 omega 6 ho asem na nso so ye be na da omega 3 entem na omega 3 na no so no eyema nipadua na na se no so omega 3 ene ye papa ene ye nyach enye free fish nsesawa. Okay. Ena omega 6 no ene ye dia ya refine oil na ya refine a bo so wudi siga so a ese ye hyepas no wati machi ade o hwe bit ze ngo kakra bi ade heat kakra bi kana na anane but omega 6 no eno dia e destroy akoma na mom na dua ne efe ade bia so ba so ne ho ye fe mo a na asem di akiri nkaza asem bo ne bi asem di akiri. Okay. What you say? Et omega 6 no eno se nipadua ena omega 3 no ebuo nipadua nti omega 3 no ba ko wo pep. Okay. Ba ko wo adwene nso mu nama ye di. Difference ena nnuane haban. Okay. Na mo ka Ghana hade engopa miama hu se chemical bi anim University of Ghana oil. Da wo be di bi no ba hu se o man Ghana market. Sa ye di poison pa uko fango no ni taste any color. University of Ghana oil. Or you might just not try it. And na oka e mono o mo mini aba na oka mono say ye perfume local rice wo brown. Ba ku bi me the honorable Ampofuchumesi former MP won Kranza South. Otimi nya daje ko adwira ho ba bi afram so. Ohima Ghana e waduane. Original perfume oil rice pa and you just kofa yes I drink the chai be so fra em say am rene ya bre
fa wasam etwa to efa to Ghana fo anim obi bi o hye ye chichwi ni benchie oman mu ni amano ni nyina obi bi asabre o hye ye kasem sima ba akopɛ efa trom de metima futu no man say heart attack no heart failure no hypertension no adoso ni nyina ne say ye betima si ano kwan o na mo ye de akɔhye bronsam ho ni asɛm no wo no oyare kura na koma ebo no na me fie wura bi am no nka enti kakra yesuan minim da abre no bɛsɛ ma kwan nka ye wo kwan bi a obi akoma ayekese ayeketo tokro dem a natural we betima fa sani man nyina ebefri ni paduani ma obenya nyini nche anya hodon de eno eda so ewo ho yo if abafu je mfimi da ase na sabre me de me credit no de twa to okra e ba be mo san say de dwumadi ni nyina e ba wieye so are you ready afa phone no na yenko 2568 4209 5754 80 na dwumadi omo mo so ya simi adi dwumadi brel ye joy industry say de bi kan ye no omo no me joy diabetes joy twade ginger joy twade bitters joy ointment and a joy medicated soap na omo ba ko so joy twade bitters I no energy drink no say doctor ka say enye dia kona koto joy twade bitters ni bi nanom na wo ho ya ni nyina no ebejai ama time here ba mixture enu nso ni ese netie so onu mato a wuntumi ni dia kona kope time here ba mixture ni bi na enum mata ade ehye me Salinas clothing on opam mata ade ma me o Ashoma estate oni police station edi nhwani mu obetumi afresh Salina 0264 559 292 0264 559 292 na me makeup Elegance House of Beauty or West Legon on also number is 0303 967905 offer Elegance on also ebejo so fe na Jumedie no Champion Divine Clinic almost boy chidon papa paye na ohima hwe se de mai sokuya amte ya na ye medicated soap no eno ana mesra miti Miss V ono ye miti de maame na adomdom ye adase ne ye besan ehia na mechia ma menafofo Auntie Lucy o London sabre nimsa wo hwe me oni mi ramaso mi rafosu osofo kweku usu na kinji wo tema meti obi bi obo am ye di dwumadi ebaaye osofo Dr. Jemfi also me das papa paye sabrani na ojemre na obeboaye akwasi nchi wonso fa ha be church adisia de me das papa paye me director Sarah me chia me da mase adomdom ye ya ebe shia dasene